Сидит или Саха Тарна Алексей Алексеевич Кулаковский, секретарь Алексей Переоценил. Bu bağana bu kadar bilgi olsan turanmış, gücü tere-tereyimiz sağladık. Sonra başlatan turan, gücü ümidini sağlayırlar. Ağır olsun, ayak tutan, kün kıvırık anarcından çevirirler. Gösterir. Kitabında bu olaydı. Alexey Alexeyevich Kulakovski yemekten Riva Riyakınlar sarkan satıldı. Ne Kulakovski? Bugün Allah'ın işte Allah'a cemaat kita akan pemilihan berjaya. Bugün biarkan Allah'ın izniyle ya. Bugün bu balan bu sekitar balan agar muhtemelen jalan bare. Sebenarnya bugün tahan soldukun Jadajekare Mustakara. Onda Allah'ın işte Allah'a cemaat kita berjaya. Akan pemilihan ya. Kemudian Allah takabül Allah ayak tahun boboktu. Ondan sürekli ben kemudian varlıkta ve toplumların tarafından enitten gördüğüm hastaların bu işten terbiyet kelek terbiyet doğru başlısınlar. Destek yetiverenler İkizden buldular dedim mentelikten kırdılar. Kırdılar. Kamu ketika lihat saya sekali alhamdulillah saya kita bolehkan. Jadi publikan dengan mereka ketika ada sebagai keinginan orang keinginan bagi keinginan orang bu bekliyor jadi seperti bu umarım sebegitu sorarım bukan hati Waktunya mengumpulkan ya harus pada waktu menjaga dihingga sejak kita merokok tersebut ini kada saja kada ya saja boleh kada doakan dia sebelah ada saya waktu dah jauh lagi kita butuh badan berbar badan bagaimana boleh kada ini rakan yang harga Sana bu vaktara gen min her emedim ona en yaka edelim. Onlar daha yapacağım oh ya yes baru terbaik untuk saya ya saya kira untuk saya betul kan warna Republika Betul orang dan pola ini terdapat oleh ini kan ini kenapa terjadi apa Zikir dokter hasil bikin sejak dulu kemudian ortalık sonra maktabıdan gördüğünü sonra bizim bu kerebeliğe işte bir kullar ilgili kendini sağlıyor. İşte dedi bu kadar götürdü. Uzun boylu süredir sürene ilk istimlik yargılıydı. Ona türlü bir gün kömürle farklı buha municipalne oyon bağlıdır. Kaçağını ve kuruluşlardan bir oldu yaşadılar. Alona Gavriyana Kulaydı. Yüzünden öteki saatte siriger istenmek için barı yolcu karpacıga gündü uvası kihide eriver yazsana ona bu yürüyle serehli barı çıkıtılaklara. Bugün bilgi Улахан yürüyle güvenge Mustafa. O kurduk Sakan literaturadan Türkçe Ayatol Ağata
Сахарныротун иннекитин күстәчи суылы мейін ұян бербет, кен көрілер, кен далағына айымнеларда, науканы оны сахар литературатын қолбу жөрели тұтан народ кескілін үстеді, бөлігі Алексей Васильевич Кулаковскай 104 сағын олар жөрелер күнігер мұстандырады. Онтан бары білағат тартаттан әлбәқ ұлу сарынлар республиканы болбаққа андай дүгебелер тұмыс тұтса дөнлер тақсылықтар. Онтан кенелер бары үйерәғі өрі тұтанлар, өмәр таңара оңыстанлар, народ кемнеке кескелі үйерәққа, сайтыйда наукаға ден бары толыройдан үйерәққа олақан болғантын ұлттықтар. Онан бүгін бейге бұдырәғінде деген Сахар Республикатын бастықы президенті Михаил Ильич Николаев тарихи осколаларын талаячыларын кәлен тураларыттан, коллегаларын кәлен тураларыттан, өсі төгілерін турамын барығытығар нөрен нөргей болуқтан. Әйге бұл үйріләк күнге сама проект ұлықтары кәлен турағыз өсі күләк түрәдік балағанығар, бұл балағанығар бұнға солталақ орға гәтейден турағыз. Онан бұл әйге бұларына бұқыт Уететиге нағалаққан кылақыт болар. Ол күрдік бейі білебет Михаил Ефимович Николаев соғылған етке сыллаққа біремие олықтабыда, сақа серін елін біремие олықтамыда, сақа серін наруаттарын культуратын еліндеріге олытшылақ ортысылындай өлі елінден. Оннатын бейі білебет сақа сидасы Қотығылу елінде Федеральный университет гуманитарный қайысқалақ студенттарға анау стипендия олықтамыда, онна бұл сылттан, олын екі сылттан өксікілік ата үгіз тәрілтелерге, осколаларға, онна қораттар, негелектер улысаларығар ата еңерілді. Онтан бұл қамсаған өсі кең далағын нақтық өксікілік түйіз бейін сағағарлы барықтақ, ұлттырдақ ұлақан бұлан бар, ол күрдік өксікілікті олыруаққа ден әне олақан білемее олықтаныра тұрымданар. Мантан сағалан үгіз әзбәқ тірәғін бұлаңға келен тұрар. Оны бұл бүгін олақан солталақ сағаланына күтті тұра бұдықтан бігеге бейіп тойдылақтар, өксікілік сыжанлара барын ғадолды ябып, оны көреді. Бары өксікілік күні чеген бұлыны оны айымдылақ, сағарылақ білеміз. Тыл берелер Авсентий Горыч Мордина қатынан тартатары лицей директормер Изабелла Александровна Тишева. Директорлар Ригорьясовна. Күнді бейгі республикабет осколаларын үйренәтшелері. Үтіктабыллақ Михаил Ефимович. Бүгін бұл манна кәлен тұрар Сахар Республикатын бастығы президентінің осколаларын сетімен салаятчылара. Эгини бука барыгытын биги бу сетем осколаларын учуталларын үйренәтчелерин атыттан өксөкүләк өлөксөй сүйүс төрөбүтө сүйүс түрдөн 5 сылынан иките кистенник агардебит. Ите тендибитин курдук биги сүрбөһө сүйө сагалыңытыгар өксөкүләк өлөксөй бу саха омукка үйрәк онна культура бар кини тыннаққалар соллара ден тотухан. Бұл омуғын бай тылыгар, кені әтергерлі планетарный өйігер сүгірүйітін білеті олығын анан. Үлеләбет үлеттен сүрбәхі сүйе тоғы онысыларыгар бейгі бастықы президент Михаил Ефимович Николаев өйен, оны суалталан 2 ғыллаққа Сахар Республикатын үрдінен өксікіләқ өлөксөй сыла білдерілді біті. Ол сылға бейеға Духовнас Академията ағылды бұта. Онтан же сүрбе бейді сөйеға өктенен тұрамыз бейге бұл бастықы президент осколаларын сетемлерін көғіләғінінен. Сыл айы құлым тұтар 16 күнігер республика үрдінен өксікіләқ күні олықтонның дейін. Бүгін де бейге бұл ал оқытыптан көржіғін бар жомутығар біллері Нюрба технический лицейден, Персидестер гимназияттан, Амма лицейден, Жокускай гимназияттан, Мая гимназияттан, Узалдан Уолан гимназияттан,
Kelence bu bugün günü oluktan erebit. Bugün Bihika Respublika Ürdünen Sürdağ Elbaq terehinler bu oluktara o kurduk. Bu oskolalar Respublika atın oskolaları gar. Online diktan ıtıqtara, kivis gıra ıtıqtara, tögürük oskolaları ıtıqtara. Onunca bu kurduk bihigi 11 oskola kömetünen. Respublika bütün oğulların, on oskolaları gar sılayı, manlık terehinleri teriyek bitkence bu günü bugün oluk bulgur. Onunla oluk bulgur doğatlar. Onunla bu bugün kim Riva Yasavna Cebiligin Kırdahı Kayın bihigi bu öksükülek uğutun. Öksükülek tardağıtın bu kökini törebüt balağanıttan ılanmıt. Bu Fyodor Fyodorovich Tatarina olan gimnaziyata tutan toracı uğutular umatanmıt Respublika oskolalarına tarqatı kayın. Ya, bakalım sadece sınıfın olacaksa. Burası kerebeli tiken bolaya karakter. Bilgi terehemler historiası gar iler tiken. Ondan bilgin sekiler yeraren yukarıda tabii birebir Maria Nikolayevna. Teşekkür idiomanı dinleyiciler yolculuklar ıtıksallar Riva Yasavna. Bugün ulu baybu türevde tüyüstörden bir sahıgarmız sıvıt var. Yen tutatı Alexey Alexeyevich Kolokovsaydı. Öksüküler Kolokovsaydı. Adın üyetide. Senin yen tutta terehini uzunla turarından bu kabarı uzuyu karıştırın adıttan bu kabarı gıtıgar maksatı. Ve yen eten turan bireme bir kurdağından urokudun bıslar buhan bilgin öksüküler Kolokovsaydı. Öksük malların bilginleri etti. Onlara bak. Ulu baybu Alexey Alexeyevich Kolokovsay öksüküler Kolokovsay. Bu bilgi literatürüne, hudojistliğine, mülkiyetçiler kararından kuran ıtıksallarından bilgileri. Bu konuda bilgi türü yaşlıktan kaldı. Birenligin koroklatını törüştüğünde Riva Yasavna aktarılan bu birenlik koroklatı kini ürün kömüş, edin kelin kemiher uğrullah cinsi. Riva Yasavna. Onu Riva Yasavna et karağından görün. Bu oğullar takılar Suriyallargar, öksüküler Kolokovsay ıtık mallara diyen ügüz egzak takılarlar. Suriyallar ol takılarlar Riva Yasavna diyenlerce bu döme ılan bu korupkağa tuğup urullah hıcı bütün bilenler hüccakın gelmeklikleri önce teyekli kelen bilimlerin kesebitleri. Bu kurdukça ulu hibit bilenliğin korupkatıgar, hibirenliğin korupkatın gene atır bollakbatına manna elin kelin keriter urullah hıcı bütün bilimler. Manı dağınan ulu cammutugar anan Uğustar gen bağları bulur. Anal Uğustar gen diye Riva Yasavna. Görünleri boksüküler Kolokovsay inisiyalı A.K. gen horuldu bu. Tığınca 900 sürde diye sıllarka onhullu bu ürün kömüs nyoskabıdı. Bana dağınan ürün kömüs çahlıda var bu. Ve onunla birilerin kurduğu kas bilgi musiki, kas video kola harallıktakların kurduğu bilgi, kas bilgi ayımlıktın. Şimdi tuhunan soruldu botu, kimideleri barışın musik fondatıgar uğran dururlar bu. Riva Yasavna tarafı kanıt birimleren kes yapın hep tu. Bu ıtıtmalardan ev yapın hep de. Bu bana ağam yoksa daha çok tutacak. Bakalım dedi solukta. Şimdi bana daha şimdi çok haberi de onda. Bu da çok şimdi sepa çıkardı. Onu bir hafta sonra buluruz. Bana.
De bu. Ağabar ne mandak göster varese. Ağabar ne işte mandak bu var. Demen ağamlar rahiydi. Bu de bana da çıkıla vurdu sultan aha bu fulsa. Bu hibe geç öden bir soru. Ağabar pedaksan. Rivar yasam namaktanır. Kayın gündü öcütler gelen bihigi müzeyibigar bar eksponatları sengerin körüp bittiger. Össe kallan hılıydağınanan gelen körüyoksere diyen evelezi. Maktal, ondan bilgin gündü gelecekler bitiler. Rivar yasamdan bilgi gelir kesildi olur. Bu soğana gittiler. Daha sabah gördükler yasamdan. Kadar cümle taşıdığını Ардам туду барлыгыски. Бай барлах тönähän. Sergele. Körücü. Vardam tutu barlıgıski. Bay bарлах tönähän. Sergele. Körücüdülle. Sus ben Johanna dorgunan tuhala. Butah warnar sama. Ana betah warnar sama. Warnanistan. Bulta bulan kulu. Атаханаттан алта аян кулу. Щедро богат, счастливый всегда. Дедушка мой господин, взгляни на меня старательно, слушай меня внимательно. Сам хозяин ты, трудом ты, помоги. Если что приберег для меня, не ужасно. Если что предназначено мне, не прячь. Из-под ног найди мне добычу, из-под носу назначь мне удачу. O my grandfather, our master, almighty inside thee, generous inside thee, listen to me with attention, look unto me with compassion. Make me thy great favor, graciously grant what is destined for me. Endow me a chase from under my arms. Offer me a target from under my feet. Sırf tavlak ölçütler, bu tavlak rivar yasavna, bana diyeceği terendeki tübüt onunla, ulu bayıbıt öksöküler, kiviyarıgar, sineka anamı tereyine tügürüyüge, bu kadar götürsünler. Tavgı. Öksökülek bit sardağata sandarda doktor. Sakasının oğulları, ödektalılar, bu günlük, günlük, öksün, bilgi, saha, günlük, barış kuriyet gibi, 104-5 saat, dönemlik günler, bilgilik istenli, Mikhail Fikovich Nikolayev, Saha Respublika'nın bastaki prezidentinin böyle tutan, dönemlik seyitten, havalı sokuğun öpten nehriyetten, bilgilik istenli, balıkıtın, evanteliyle. Дорогие друзья, уважаемые участники, 145-летию Алексея Алексеевича Кулаковского разрешите от имени Родины первого президента, от Николаев-центра, всех поздравить со 145-летием Алексея Алексеевича Кулаковского. Сегодня мы закладываем новую традицию. Всех школ первого президента Михаила Викторовича Николаева призывает всех в день рождения Алексея Алексеевича Кулаковского ежегодно 16 марта зажигать свечу Кулаковского Сардагата, словно первым лучам солнца Алексей Алексеевич Кулаковский явился нашему народу в конце 19-го, начале 20-х веков и заложил удивительную основу развития нашего народа. Удивительно, что тогда, в глухое время, когда практически не было школ, в насквозь промерзшей якутской земле родился, творил Алексей Алексеевич и заложил
удивительные, фундаментальные, глобальные мирового масштаба мысли развития нашего народа в мире, единстве с великой Россией, ключевым идеями которого и раз и навсегда явились, что наш народ должен быть высокообразованным, высококультурным, и тогда он сможет засиять, как яркие звезды северного полушария во всем земном шаре. И мы сегодня закладываем новую традицию, свечу, живой огонь, который будем зажигать ежегодно в каждом доме, в каждой школе, высшем и среднем учебном заведении, в доме культуры. Мы будем не только помнить Алексея Алексеевича Кулаковского, его выдающиеся идеи, мысли, но и сможем сохранить, передать своим поколениям его великие идеи развития и сохранения нашего народа. Он в сложные годы, как первые лучи солнца, засиял, вдохновил первую якутскую интеллигенцию, но сложные идеологические времена порой пытались затмить его. Но его идеи до той степени были глубоки, осмысленные и проникновенные, что они вновь, как жар птица, возрождаются и усиливаются с каждым днем. И именно его лучами наш первый президент засиял как второе солнце для нашего народа и воплотил практически все идеи Алексея Алексеевича Кулаковского, возродив наш народ. Мы гордо начали называться народ Саха, говорить своим языком. Была создана Академия духовности, Академия наук Республики Саха-Якутия. Были построены лучшие медицинские центры первыми в нашем государстве России. Наш университет, колыбель якутской интеллигенции, получил 10 новых корпусов. Новые факультеты, филиалы в городе Мирном, в Нерехте открывались новые высшие учебные заведения, высшая школа музыки, Арктический институт культуры и искусства, Чуракчинский институт физической культуры, Якутская государственная сельскохозяйственная академия и многие другие получили новый импульс развития. Появилась новая плеяда школ, лицеи и гимназии, сеть президентских школ и многое-многое другое, которое было направлено именно на развитие культуры, духовности, образования человека. И сегодня закладываем новую традицию зажжения свечи, огня, как в свое время в легендарный Прометей принес людям на земле огонь, тепло и свет. Как олимпийский огонь проходит по всем городам земного мира, оглашая мир о начале Олимпиады, мира и добра. Также и надеемся, что наша свеча, символ Алексея Алексеевича Кулаковского, не только зажжется в каждом доме, но и будет в каждом сердце и в умах нашего народа. Ибо его великие идеи наставляют нас на путь истины. Аллах сахабын жанал, арас күндіктірді олалар саха жанал, ұмнығығын, сайынларығын, ұлы өксөкөлі өксөй, үйге ғаналарын, сахабын нұрғалдар, бар болын, сайдар тұрған, бейге үлелер қайын, бейге түмсер қайын, бір болып қайын. Сегодня слова Алексея Алексеевича Кулаковского еще становятся актуальными. И сегодня, в этот день, мы бы вас призывали обсудить очень злободневные вопросы. Вопросы воспитания, укрепления семьи, охраны материнства и детства. Именно в семье закладываются основные традиции. И когда утром или вечером зажжется свеча в каждой семье, мы могли подумать, какие семейные ценности, традиции могли бы стать основой нашего общества, сохранять их и продолжать. Мы должны как государство, как республика, также бережно относиться к семье. Второй большой вопрос, который требует сегодня большого обсуждения, мы призываем, как нам стать хозяевами нашей земли в части оккультурирования земли, использования его
правильном хозяйственном русле. Как развить нам сельское хозяйство, чтобы не было пустых пашин на нашей земле. И мы своим трудом, умом и талантом могли освоить громадную территорию, помочь ему восстановиться после пожаров, различных природных последствий, но и после человеческой деятельности, чтобы потомкам раз и навсегда сохранить удивительную девственную природу. Третье – это вопрос демографии, о котором Алексей Алексеевич ставил много. Как нам развиваться? Как сделать, чтобы наш народ был больше? Чтобы якутская семья была многодетной? Или как поддержать матерей? Как поддержать детство, чтобы оно было счастливым? Чтобы в Якутии было много людей счастливых и добрых, взаимно понимающих друг друга и поддерживающих. Дорогие друзья, мы очень надеемся, что заложенная традиция сетью школ первого президента, его директорами, учителями и учениками приживется в наших сердцах, приживется в наших умах и подобно праздникам, как Новый год, как Великий День Победы, 16 марта каждый из нас будет всегда День Кулаковского и будет зажигаться свеча. Öksürler sanatlarda, öksürler dünya bir sanatlar var oldu. Sanatlar Türkçe'nin, saygıların bir kolu. С праздником, дорогие друзья!